moment, ki gradi ekipo, ki nas je združila, kolektiv je danes zmagal, potem, ko je bil scenarij idealen, so se stvari zalomile po naši krivdi, ampak pretrpeli smo skupaj, doživeli kakšen težek trenutek, ampak na koncu smo, mislim, da tudi zasluženo zmagali in da vzeli te ključne 3 točke doma pred koncem tega dela. Ko fantje se trudijo en za drugega, ko so pripravljeni se žrtvovati, ko nekdo izpade, pa se ga nekdo drugi nadomesti, to tvori ekipo in nam je mogoče tega manjkalo v preteklosti, danes smo to dali in sem siguran, da bomo to od tega momenta dajali vsako tekmo. Znali smo da će i ovako onako biti teška utakmica. Na kraju još smo dobili taj crveni karton vrlo rano. Na kraju otežala nam se još više utakmica, ali uz pomoć publike stvarno smo poginuli na terenu, ostavili srce i to nam se na kraju vratilo. Bila je zelo težka tekma. Prvi polčas smo zelo dobro igrali, nadzorovali igro in posest. Drugi polčas, kljub izključitvi, smo igrali kompaktno, čvrsto in zasluženo zmagali. Pa svojim igrami sem zadovoljen na tem položaju in mislim, da imam tu dosta prostora za napredek, ampak to bo pa šlo s časom, tako da se ne bojim. Pričakujem, da bomo igrali kakor do zdaj in da bomo šli zasluženo na oddih.